Goran Popović, predsjednik udruženja penzionera samostalnih delatnosti. Ovo je zamjenik i ovo je zamenik. Pa gdje ćemo ga? Na ulici. U Rengenovu. Super. Problemi sugrađana su različiti. Od pitanja uređenja prostora, međublokovskog prostora, uvođenja vode, kanalizacije, asfaltiranje ulica, to su neki problemi koji su, da kažem, stalno na prijemu građana i vrlo je važno da se jedan deo tih problema može rešiti već i pri ovom ovakvom susretu danas. Danas kod gradonačelnice, gde nas je primila lepo i, tako da kažem, udovoljila. Obećali su nam prostorije druge koje ćemo koristiti za dalje i mnogo im hvala. Da se ljudi ne brinu, znači da ćemo na nivou grada da donesemo jednu odluku i da to bude za sve. Ajde, srećno, vidimo se. Hvala. Samo ozakonjenje je specifično i ono što je tu važno jeste imovina, mora da bude jedan na jedan da bi taj zahtev prošao. Uglavnom svi predmeti koji su dopunjeni i završeni, kompletirani u roku budu i završeni. Ko je investitor tog terena? Ima rešenja građevinske inspekcije. Formirat ćemo i posebnu službu u saradnji sa glavnim gradskim arhitektom koja će pratiti naročito gde smo imali zastoj zadnjih nekoliko meseci, to je izdavanje informacije o lokaciji. Dosta zahteva je tu bilo na čekanju, tako da smo i to uspeli da smanjimo negde sa 250, trenutno 50 na čekanju i taj ćemo broj boljom organizacijom službe još više smanjiti, svesti da to bude izdavanje u roku od 3 do 5 dana da građani ne bi toliko dugo čekali. Dobar dan. Gospođa Dragica, tako? Ne, a šta je sada problem sa tim? Hvala i vama na strpljenju. Hvala vam najljepše. Ostajemo na vezi, da znate. Vidimo se svakog. Šta, je li ona, je li neko, mislim... Spojilo se. Ne da se spojilo, nego da je više neće. Mi možemo mnogo brže kao administracija da radimo, zaštitnik predsjednika i vidite, grad se širi, građevinski dozvol treba se izdaju, grad se gradi.